Bisa глазами огня. Сумная, умная, Лиза моя милая. අපි ඉවරයි. අයියේ අපි ඉවරයි. ඔය දయ్యා ඒතු පුතේ රත්තරන් දෙයියා. ඒතු පුතේ. ඔය ඒතු දෙයියා. දැන් අවනේ පටන් ගත්තා. මට තව එකක් තියෙනවා. என் பக்கம் போனவள தேடமெல்ல மூச்சு தள்ள என் தலைக்கும் ஏறவில்லை பேர கேட்க தோணவில்லை எனக்கோ தீர என்ன தூண்ட நெஞ்சம் தூக்கத்துல உசிரிப்பும் மாறவில்லை நாளை பார்த்து மேளம் துள்ள என் பக்கம் போனவன தேடமெல்ல மூச்சு தள்ள என் தலைக்கும் ஏறவில்லை பேர கேட்க தோணவில்லை திக்கு மனமே போட்ட திட்டமா பாதம் தாளம் போட என் பால நீ பேச லைட்டா ஆசை கூட வாசம் வீசுகாத்ததே අවසන් අදිට තමයි දැන් මේ ඇවිල්ලා තියෙන දැන් අන්තිමට ඔය සමීර අධ්‍යාපන ශාලාවේ ත්‍යාගවල අධිමේ උත්සවය තමයි දැන් තියෙන්නේ. අපි ඉස්සල්ලාම හොඳම කැමරට හිමි සම්මානය නම් යෝජනා තුනක් තියෙනවා. අංක 1 සතුන් SD දිසානායක නොමිනේෂන්. අංක 2 ජේ බණ්ඩාර. අංක 3 රෝහිත. කට්ටියගේ මේ අතුස්සල පෙන්නන්න සතුන්ට සතුන් යෝජනා කරන කට්ටිය. MR නිශාන්ත ජේ බණ්ඩාර. ඉස්සරහම කල්වලි
ගණේෂන් නවදාස් ජේ බණ්ඩාර MR නිශාන්ත ජේ බණ්ඩාර ලම්බ බණ්ඩාර නුවන් ලක්ෂිත ලම්බ බණ්ඩාර